وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yang naisap kita niyo waktu ratu ini, amo na puas maghrib, sarta ireisab na intal suko sin waktu, dimilkat o patumtum, na magpalukay, ito balkuin burumulia korporasan, mayroon na rukayin kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasay sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Amin masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod habong asim pag-iman. Papasinguran ka tu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala
In mga sila beriman usug, iwan beriman babae. Sabab kalna sila yan yung kalasahan sinallahu ta'ala sa hindi dunya ini aula-aula na hadlaw kana. Dahil nga sabab yadto mga kakasi sinallahu ta'ala ihinjunjungan tani alayhi salatu wassalam naghubaya-hubaya kato taniyo hindum iwan sinadlaw abang mayan kita niyo makalamud jumlahan si mga beriman usog iwan beriman babae. Sabab kalna sila ini ang kalasahan iwan palihalaon sinallahu ta'ala sa hindi dunya ini aula-aula na hadlaw kana. Sa inguhan taniyo mga anak po Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala nang dihil kato tanyo pamulan sangi. Amin makuyag kita niyo, iban magrida kita niyo. Para akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di siya magguna kato tanyo, nagawa kita niyo magguna karayawan dunya, iban karayawan hadlaw kana. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu. Taasun sinallahu ta'ala hitaasin darajat si mga sila beriman. Parman yadtu sinallahu subhanahu wa ta'ala kimuya gimbar iman usug ibang beriman babae. Sabab hitaas sinallahu ta'ala in darajat nila dunya iwan darajat adlaw kana. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sabarang simbar iman, kalasahan sila sinallahu ta'ala. Kagawa aung pini sinallahu ta'ala. Ring jumlahan si mga beriman. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Khairukum fid din. Kakaibanan khiyarukum fil Islam. Magkagunahan kita ni urayaw. In kagunahan na to dayaw, bukun dayaw ren kato tanyo magkahi. In dayaw yadto, antara na to magkahi, kapag lagi na to da sa tiyo-tiyo den karayawan niya. Sagawa, magkagunahan kita ni urayaw ren hanagpapanjari kato tanyo. Sabab kalna lawin lasan niya kato tanyo ren sing kita niyo habaran na to. Mainkan baran na to na. Sa lawi in nagpapanjari habaran na to ilasan niya kato. Na imarayaw kato tanyo ang katun sinallahu ta'ala amunay mga beriman. Kad aflahal mu'minun. Di magkalugi ha karayawan ng beriman. Karayawan dunya, iban karayawan adlaw akhirat.
walladzina utul ilma darajat. In beriman yang kat sintuhanin darajat nila. Usugi mambabai pasupuhan kato tanyo. Aun pa. Beta sinallahu ta'ala makakuyan. Walladzina utul ilma darajat. Beriman yang kat nain darajat nila. Kakawa aun na isab bulalan beriman karapanghati pagtuhan. Hangan beriman yang kat nain darajat niya. Bukun dito beriman saja siya. Sarawa beriman ingat niya ini papaingat sinallahu ta'ala. Darajat na isab dukain. Mga anak ka po, magkarunahan kita ni Wiyata sintuhan ini. May tayad to. Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kakaiwanan ayat ha suratu Fatir. Paman sinallahu ta'ala wa ma yastawil a'ma wal basir. Di magsaliin dua ini. Kung hindi magsali, makakita, iwan hindi makakita. Buta, iwan sin bulat. Malayo yung perbedaan. Di magsali, in makakita, iwan hindi makakita. Di magsali, in makarungog, iwan sin, di makarungog. Unin hati niya yan. Di magsali, in maingat, iwan hindi makaingat. Unin maksud niya yan. Di magsali, in maingat magtuhan, iwan hindi maingat magtuhan. Dukto na sila katantan, sa di magsali, in ingat. Mekanik na sila katantan, di na magsali. Engineer na sila katantahan, di na magsali. Kaniyo mga anak ako. Wala zulumatu wala nur. Di magsali inakatigid luman, iwan sin hakasawahan. Puno yan yung maksud yan. Di magsali, imbar iman maingat, iwan sindi bang maingat. Di magsaliin tao maingat magtuhan, iwan sindi maingat. Hikatu paman sintuhan, wala dhillu wala harur. Di magsali in hasilungan, iwan sinapaslangan suwa. In layo mga tuhan. Ini kaupan. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Di magsali in buhi iwan simpatay. In tauri makaingat magtuhan biasin sa kaula-ula patay. Uy may tayad to patay sinula na buta sinyawalihan na iwan jasad niya. Patay in koneksyon niya patuhan. Na misan sadyain kurintiya sa sakantan mo, wangway roon, di ka makaparakan. Para kala na pula. Nabiya din na wang miya time pasugpatan mo, hantara mo iwan sintuhan mo, patayin atay mo, patayin suara mo, patayin pituang gautabaran mo. Pasando nga marayaw. Mga anak ako. Na, unin biyata din sinabuk, gagandilan sahabat, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas.
lil mu'minina darajat. In sabarang simbar iman usog iban bar iman babae, bang sila himinang karayawan fardu iban sunnat darajat. Darajat indallahi fid dunya wal akhirah. Karayawan deng dunya iban hadlaw akhirat. Harap pataas. Bukun harap pa. Wa darajatul ulama fawqal mu'minin. In darajat. Sin mga sila makahati sa bariman bisab imi darajat. 700 darajat nakabibda. Ma bayna darajatain masirata 500. In haut sin 2 darajat. Anaun 500 kata. Layo mga anak po. Darajat sa lagu-lagu. Hirihil sin Allah Ta'ala harwagulalan. Habar iman. Iban bar iman. Maingat magtuhan. Mga anak po. Dumungog kita niyo hilalaungan. Daing ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuning kabtangan nila yan. Iyawa nila ring kabtangan sin Junjungan alaihi salatu wassalam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil'ibad. Timapa sing karayawan mga sila usog iban babae nagtag-ipon laway ring panghati. Bukon nagtag-ipon, bukon nagibadat naningud-singud. Tuba lil'ibad. Timapa sing karayawan dunya, iban karayawan hadlaw akhirat, mga sila, imingat, ampa sila nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuba lil ulama. Iban timapa sing karayawan dunya, iban karayawan hadlaw akhirat, mga sila nagtuyo, imingat sinipapaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salahuhum wa salahuhum. Aon sanjata nila, hipangatu, iban aon hipagdarayaw nila, bang aon nalara. Kanyo mga tuan? Aon panyap nila hipangatu. Aon panyap nila hipaghahalulay. Unim panyap nila hipangatu. Yakuluna al-haq. Walad. In pamung nila patuhan kasabunnalan iban kaadilan. In katan kakahinang nila tudyo patuhan kasabunnalan iwan kahatulan. Hisiu-siu intauna parayaw niya inhantara na iwan sintuhan niya, maparayaw niya na sa ninantara niya iwan simpagkahiniya. Yaqulul haq wa yaqulul ad. Kauhaan tagupat kajam,
inhilapal sindila nila, kasabunalan iwan kahatulan. Amo yan ing kasanyangan, dunya iwan kasanyangan adlaw. Amo yan ing pagkasila sa tutug ha dunya iwan adlaw akhir. Lilladhina yaquluna al-haqqa wal-adl. Pamanga sila. Usog iban babae, bariman, inpiamong nila, kasabunalan, iwan kahatulan. Lugatul haq, wa lugatul adl. Bahasa kasabunalan, iwan bahasa kaadilan, yung bahasa masa nato ini. Misan pabyadi nilingkat magbahasa, yaon imbahasa pag-anyaya, yaon halawm niya yung pagputing, yaon halawm niya yung pag-akal. Waliyadu billah. Amuyad to mga anak po. Hikarua, tumungog kita ni ukisa. Ama sa sinnabi, iban si mga sahabat niya. قصة الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا Habuk masa miadto sila pajunjungan alayhi salatu wassalam. Yung mga sahabat ini. Pakalu ampa sila naghilalaungan pajunjungan alayhi salatu wassalam. Kunin hilalaungan nila yan. Ya Rasulallah, man ahsanan nas, masubo kami kayo, hisiyo inta umarayaw, patuhan niya, iwan papagkahin niya. Dito, ani pagpangasuha masa nato ini. Ini pagpangasuha masa nato ini. Unuin usahay ng kadlaw. Lipat, manglipat inuntun. Ayan. Man ahsanan nas. Isyu manu siya sarayaw-rayaw patuhan. Bang marayaw na patuhan, marayaw na siya papagkahi. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-aqil. Amun tao barakal. Tanyo mga to. In tao marayaw akal niya. Kalasahan siya sintuhan. Bang siya kalasahan sintuhan, palasahon sintuhan ng kataan piyapanjari. Bang lima sa nakataan kaniya, insya halawang pamalihala. Magkagunahan kita niyo mga anak po, bihad to indagbus ni. Ikarwa pangasubo, man aabadan nas. Ya Rasulallah, hisiyu intao baribadah. Uno yung pangilahan sintao baribadat. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-aqil. Intao baribadat, balibadat, amuren tao takakal. Ini kato pangasubo. Man anfa'in nas. Isiyo imano siya. Makarihil siya mumpa at pabaran niya. Iwan makarihil siya kamumpa atan papagkahin niya. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-aqil. Amuren tao wala nagkanginapkal niya. Matawad pangasubo.
Natubtob na dyan ya Rasulullah, man a'laman na. Sisiyo'y mano siya maingat magtuhan, iwan maingat matungod na papagkahiniya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, in jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-aqil. Amo rin tao, marayawin akal niya, wala kyan. Taniyo mga tuwan. Na, qala sallallahu alaihi wasallam, inahin nila nahisiw tuon. Uno yung pagnganan akil, isi yung pagnganan tao taga-akal. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal akil man amana billahi wa rasulih. In tao maingat, amo na yung tao taga-akal. Amo na yung tao wala nagkanginakal niya. In tao wala nagkanginakal niya, man amana billah, nagparat saya siya sa bunal patuloy. Wa rasulihi, iban parasul niya. Taniyo mga anak po. Wa amila bi ta'ati, iban yamalan ng pagtaat patuloy. Wa ibadati, iwan nag-ibadat siya tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyabatu alay, iwan tiutugan niya in kabayaan sintuhan, pala niya natiutugan in kabayaan niya. Tiutugan niya man in kabayaan sintuhan, yarin pabayta ka niya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Patutugon siya sin Allah Ta'ala halapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatut tauhid, iwan kalimatus sahab. Amo yan imbaugbog, simbar iman usog, iwan simbar iman babae. Amo yan in ilmu, amo yan in panghati, simbar iman usog, iwan bar iman babae. Mga anak po, tumungog kita niyo kabtangan si mga sahabat. Unin din ang mga kabtangan nila yan, arba'atun min zalamil qalb. In pag-ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat kaniya, laway ring hapanghati, laway ring hapag-iman sa bunal, aon hinihil kaniya sintuhan. In pag-ibadat di makad, kakayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aon da isa birihil kaniya. Yaqulu ba'di sahaba, nagkabtangan in mga kaiwanan sahabat, upat, timihidlum in pangatayan niya. Bang niya mahinangin upat ini. Ika-isa, nisyanu junub wal maharim. Apabila gaan-gaanon niya dosa sibi-sibi dalaw niya, iwan liulupan niya indusa niya, biyasin siya kaulaway rundusa niya, kawanta upat ka dyan, liupan niya indusa niya, iwan liupan niya ing kaharam-haram. Apabila ang nabihan, tigid lumin atay niya patuhan.
Apabila timigid luminatay niya tudyo patuhan, makuyag siya ng mangi, maasto siya ng marayaw. Saan yung mga tuhan? Allah subhanahu wa ta'ala, dia akaw pahinang marayaw. Pakuyagon kaw ng marayaw ontong ba? Pagkadto kan iblis, si may nakaulong na rin ng marayaw, kari kaw pahinang mangi, aunday sabtong baskay mo. Kaya tuhan. Dia akaw mag-ibadat, sintuhan. Daakon ko sab sin iblis, tumulang. Daakon ko magmaksya. Apabila yung tao, kaya lupahan niya dosa niya, kaya lupaan niya in nakahinang siya haram, in atay niya tigidlum, baynahu wa baynallah. Tigidlum in pangatayan niya, hantara niya, iwan sin nagpapanjari kaniya, nagbutang sin atay niya, nagdihil sin kabuhi niya, nagdihil sin rijiki niya, tigidlum in parsugpatan niya, hantara niya iwan sin Tuhan. Ikarua, batnun sabaan, apabila intian sinta umakansog sadya, makansog hapag kaon, makansog hapag inom, sa gawa, mahapdi inyawalihan niya, hapag ibada tiwa na pagtaat, in atay sinta uyan tigidlong. Inhati niya sin tigidlong, na wugto in pasugpatan sin atay niya tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila nabugto in pasugpatan sin atay niya tudyo patuhan, bugto katantan. Yadto mga anak po. Ini karua, ay ni katu. Suhbatul zalimin. Hinangon mo lundang karabat yung mga tao anyaya, yung mga tao manglalaog. Yung mga tao mangi, ayaw murah magbakay. Bangaon maksud mo ruma magbakay kanila, bang mayan kauri malamin sin panglaog nila, bang mayan kauri malamin sin panganyaya nila, sarawa taabbiton mo pakawayaan sin Tuhan, bukun mo taabbiton pakawayaan. Suhbatul zalimin. Apabila riya sin tao nagbakay, in tao manglalaog, in tao anyaya, in tao mangjujural pa Allah subhanahu wa ta'ala, tigidlong in jantong niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaupat, su'udhanni billah, mangi inangan-angan niya, mangi inhuna-huna niya, tudyo patuhan. Papangian na inhuna-huna mo pakataan sa ayaw sa patuhan. Apabila kimangi inhuna-huna, inangan-angan, inutob-utob sinta tudyo patuhan, su'udhannu billah, alamatin atay niya yan, tigidlum. Mana sin tigidlum, patay. Mana sin patay, buhiin tao, sa gawa, way parsugpatan niya, hantara niya, iwan sin Tuhan niya. Mga anak po, magkakunahan kita niyo. Marayawin parsugpatan, hantara na to, iwan sin Tuhan. Uno pa yung kabtangan, upat isab. Upat bang mahinang sintawin upat ini? Nurun fil qalb. Sahaya, iban sinag halawm sin pangatayan niya. Aun sahaya,
Iwan aun si nag, hailawang simpangatayan niya. Upatin taod niya. Hika isa, kaya tada hindi ka to, hifzun nuputi minaz junubi wal maharim. Iyayaran niya, injasad niya, iyayaran niya, inyawalihan niya, bangman siyari makahinang sindusa, asibi iwan sindusa rakula. Iyayaran niya, injasad niya, iwan sinyawalihan niya, bangman di kalumian sin lumi, isibi-sibi, iwan lumi dakula. Imbihan dagbus. Nurul qalb. Masahayain atay niya, iwan magsinag in atay niya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum. Mga anak po, sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, intuhan taniyo, aun aturun di kato taniyo. Intauin aturun niya pagkahinalingkat. Aturun sin Allah Ta'ala ri kato taniyo, dayaw sin pangatayan, iwan dayaw sin hinang. Ini karwa. Bang niya mahinang nurul qalb, hikarwa, rajulun syaimun. Hapdi siya sa hapdi mabarakat. In hapdi bihaun, hapdi baldusa. Uno in hapdi mabarakat, amunan taon nagpupuasa. Kaya nga sabab yan, in hapdi way barakat, makataliin tao manakaw, tabiya. Sabab di kasandalan in hapdi. Kaya sabab yan, yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang wayroon na masiguro nila makaunsin ng kadlaw, hideclare nila nain sila puasa, in hapdi nila mabarakat, in uhaw nila mabarakat. Na, bang nato di ka declare wihad to, makatali na yung tao manglangpas, makatali na yung tao simmangi. Sabab yaw nin syaitan, kapangan siya sin syaitan di niya kakitaan, iwan sin syaitan kakitaan niya. Ini kato, suhbati salihin, inlundang panun niya tao marayaw. Inlundang panun niya kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat, husnul zannu billah, marayaw sadya, inhuna-huna niya, inangan-angan niya patuhan. Di siya mamung pangkal patuhan, utuhan kumaita, kumangiusugin sila yaon, hansam. Sinsali-sali mura kami piya panjari. Di siya mamung pangkal, may tayo na kumiskinin sila yaon dayahan. Sinsali-sali mura kami ipon. Di sa magrida siya haririhilang sinallahu ta'ala. Di siya magangan-angan mangi, di siya magutub-utub mangi, pa Allah subhanahu wa ta'ala inupat na sabutyad to. Pangatayan sa wasa tujuh patuhan, bang pangatayan sa wasa tujuh patuhan, damikyan hantara nila magkahi marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tugtog na ridto, mura-murahan. Bang mayan kita niyo magunay-unay, hakabayaan sintuhan, tangkisan na to imangi, harap na to pamarayaw, magbutok kita nuhay ng marayaw sa babin dunya hamasa na to ini matao din bala, matao din pitna, matao din mangi sumagawa bang kita niroon kabayaan sintuhan aun palihalaon sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo hari na to na kagausan palihalaon imbaran na to uuhon na to in jasad na to uuhon na to inyawalihan na to pataalukon tanyo pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala.
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا، فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا، فإنك أنت خير الرازقين. ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا، والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.